ndiko livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belrwa News one vha tshi khou vhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Vha Tsedzuluso bva Rice University na Baylor College of Medicine vho bveledza maitele maswa o wanulusa zwitshikafhadzi zwi re mavuni, maitele a u shumisa uvumbi wa khemikhaḽa dza mbumbano na tshumelo ya u guda nga mitshini u wanulusa khemikhaḽa dza khombo dzi fanaho na polycyclic, aromatic na hydrocarbon. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Proceeding of the National Academy of Sciences. Kha bammbiri ya tsedzuluso yo gandiswaho kha Journal ya Nature, vhasedzulusi vha ri vhana vha zwino vha ḓo ṱangana na masiandaitwa o kalulaho a tshanduko ya kilima u tou fana na gomelelo, mililo ya ḓaka na maḓumbu mazikule. Vhasedzulusi vho shumisa data ya mimodele ya kilima ye ya ḓo wana uri vhana vha biḽioni nthihi khoma rathi vha khou ḓo swika hune vha kwamea. Vhana avho ndi vha miṅwaha ya vhukati ha miṱanu na fumimalo. Tsedzuluso yo rongo phanḓa nga Vrije University Brussels. A khou guma ngaurali mafhungo fhano kha Belrwa News mathina arali mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela vha ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awanga ne zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belrwa Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wanganelwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrwanbrands.co.za. Belrwa Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.